Zdravo svima, dobrodošli u podcast Dupla puna. Sa nama je danas Antonio Jakobušić iz Dubrovnika. Antonio, dobrodošao. Hvala na Inače, pozivu. sad sam prošla iz Dubrovnika zato što pominjemo Split celo jutro. I kaže mi kolega, nemoj da se zeznaš da kaže da je momak iz Splita kad je iz Dubrovnika, a ne znam što zašto smo i pominjali Split danas, tako da rekao, joj bože, samo da ne promašim, ceo dan mi je to u glavi. Nije, dobro, a Split i Dubrovnik 2 sata vožnje motorom. Realno Sat. se ne bi uvredio i da sam rekla Split. Pa ne vrijeđamo se ni na zbiljnije teme, izjave, tako Pa nećemo ni da na to. pače, naši smo. Došao si avionom, a očekivala sam da ćeš doći motorom. Očekivali su mnogi to, da. A šta se onda desilo? Pa naša očekivanja nisu ispunjena. Pa zapravo jer sam u jednom stadiju mirovanja, pogotovo što se tiče ceste i što se tiče tog ophođenja s motorom. Jer sam u procesu oporavka i volio bi ja doći s motorom i stići i naravno i volim i putovati i voziti trke. Ali ipak treba jedan period za adaptaciju, za preispitati sebe jer onaj način na koji sam prije tretirao cestu naročito i motor je bio blago poguban, nije bio održiv i tako ne bi stigao do Beograda. Tako da ipak za sad avion bar još koji mjesec. Kako podnosiš tu situaciju s obzirom da ne sedaš na motoru u ovom trenutku? Ko je rekao da ne sjedam na motor? Pa tako sam ja doživjela to. Da. Moram paziti što govorim. Sjedam. Nemam motor za cestu, nisam kupio motor, ali uvijek postoje prilike. I često odem i na stazu i tamo imaju motori na poligonu za trening. Postoje tu i nekakvi prijatelji, eventovi. Tako da se uvijek i dalje sjedim na motoru. I naročito i na stazi sam vozio već 3 puta od te teže prometne nesreće. Tako da sam uvijek engaged sa motorima, ali nije to na dnevnoj bazi. Jer ta dnevna baza, kad sjedate na motor, vas vodi u tu bezglavost. Postaneš opušten s motorom previše. Svako jutro krećeš, pališ motor, čuješ taj zvuk auspuha. Jedan dan si koncentriran, paziš, ne smijem pasti, ne smijem nekog ugroziti. Drugi, treći dan ti postaneš s tim motorom, nema veze. Jel? I zapravo to je bilo najviše pogubno za mene. Tako da sad sam u tom odmaku gdje kada sjedam na motor, to je u kožnom odijelu, to je vrlo koncentrirano uz jaknu. Znam što idem raditi, da li idem vježbati na poligon, da li idem voziti na stazu, pomicati granice ili idem u nekakvu nedjeljnu vožnju na kavu. Jel? Vrlo je bitan aspekt kroz koji vi pristupate motoru. Jel? A nije ti palo na pamet da kad si imao saobraćajnu nesreću da možda prestaneš da voziš motor? To rečem svaki put u bolnici, to se moji prijatelji smiju uvijek tome. Gdje sam onako isprebijan, natučen, da li slomnih rebara, kostiju i vrtim glavom i oni reču, moj jabuka, ja rečem, ništa više, motor, ništa. I govore najbolje se osjećaju, ništa, kakav motor. I onda mi svi oni gledaju, smijehuju se i govori, dobro, držat ćete ovo 10 dana i onda ćeš se vratiti. Ja govorim, ne, ali sad stvarno, nije motor, ovo. I to otprilike traje 24 dana, onda krenete gledati malo njuškalo, gledati malo oglasi, malo se ispituješ. Mogao bi za stazu, samo mogao bi mislim, glavna je morate prvo sami sebe lagati, onda drugi okolo. To je jedan strast koje bojim se, barem u ovom slučaju, da je se teško ostaviti, ali da se može dovesti u nekakve granice baš s jednim pristupom, onako s nekom introspekcijom, poznavanje sebe, motora, davanju prednosti nekakvim zdravim stvarima i vrijednostima, moguće je to iznjedriti na prav put. I uz odrastanje, meni je sad 27. godina, skoro 28, sigurno da nemam isti odnos prema motoru ko sa 18, 20, 24. Ta sva iskustva s motorom, što dobra, što loša, te dovode do jednog boljeg, ispunjenijeg, kvalitetnijeg odnosa s motorom. Tako da. Ne znam kako kod vas u Hrvatskoj, kad nas ovdje u Srbiji, kad imaš 28 godina, to ti je već 30 sveci mator konj. Ne znam kako je u Hrvatskoj, ali ovdje ti je to, vidi. Da, ima jedan moj baš favorit, ne znam, mislim, Teo Knežević na TikToku, on govori kao, ti ja ličim neko ko će ziđa kuću, meni je sad 30 godina, nisam ja 1974. godište da ziđam kuću. Mislim, pusti me na miru, meni je bitno da se družim s prijateljima, meni su bitne te stvari i on to dosta onako rigidno i out loud iznosi i sviđa mi se taj njegov vibe gdje se dosta te slike društva precrtavaju, pusti te motore, sad je tebi vrijeme da se oženiš. Sad si pao, okej, nema veze, nađeš curu, oženiš se, pusti motore, vidit ćeš kad dođe dijete. To su neke njihove preslike onoga što oni smatraju biblijskim nekakvim, sad ti je 30, sad bi trebao.
Što je to Ako što... ne, sad prođi brzi voz, Pa kao, posle ti je mislim, kasno, nešto, matru jel? ćeš da ideš na roditeljski, a kako će te doživljavaju neka. djeca, drugi roditelji i ostalo. I ljudi baš pate iznimno, naročito naša sredina, ako smijem primijetiti, od te percepcije drugih ljudi. Malo se ljudi fokusiraju na svoje unutarnje ispunjenje, na onaj gut feeling, na ono što te veseli. Nekom je planina, nekom je motor, nekom je bungee jumping, nekom je skakanje bez padobrana pa ga hvata u zraku. Ali ti ljudi najljepše i najpotpunije žive. Oni žive punim plućima. Naravno da je to uvijek na nekom granici ekstrema, ali naša sredina puno se vrti oko toga što će drugi reći. Znaš, voziš brzo motor po cesti, čuo sam, zvalo me par ljudi, jesi li opet to? Jesam. To sam Ali ja. uvek zvalo me par ljudi. Nikad nije zvao jedan čovjek, nego to je obavezno 2-3 ljudi zvalo. Da. Kako I ti da ljudi ne, su važno. maksimalno subjektivni. Ti ljudi su da li osobno neispunjeni, da li osobno im fali nekakvog svrhe u životu, da li adrenalina, da li su reklo bi se malodušni, da li stoje doma i gledaju go, poginut ćeš, tako pa ćeš ti. I oni bi bili vjerojatno vrlo sretni i zadovoljni kad se nešto desi, kad padneš ili nešto. Rekao sam. Rekao, bio sam ja u pravu. I onda su oni na svom mjestu. Ali evo, ja i dalje uspijevam na svoju sreću uvijek se sjetiti tog svog puta, te emocije, tog passiona koji u mnogo knjiga i tih self-help i malo možda kompleksnih knjiga i psihologije, da je vrlo bitno slijediti taj unutarnji svoj glas. Je li su to motori, je li to bilo što koliko god čudno bilo? Ljudi koji to slijede, evo mogu ja to potvrditi, žive vrlo sadržajan život. Život vrijedan življenja, život koji vrijedi svake sekunde. Da li je više adrenalin, da li je više neka inspiracija, nešto poticajno, ali ja mislim da bez obzira što drugi govorili, mislim da samo treba nastaviti uvijek raditi. Sad su to motori, to je tema moto, auto, nebitno, ali mladima, svakako i bilo kakvim ljudima, prvi savjet radi koliko god čudno bilo, samo da je tvoje, samo da je taj inner neki voice i da ga slijediš. Tako da dosta ljudi baš ima problem s time. Nemoj ovo, nemoj ono. Jesi razmislio sad bi ti trebao. Šta ideš na podcast u Beograd? Mislim, mogao si radije. Tako je. A volim kad mi to reći u tom. Ja se nasmiješ u sebi uvijek onako i samo... Je li se smijem? Mislim, smijem se stalno, dosta se smijem, ali volim nekako kad to reći. Volim jer prkosi. Ne znam, sam ovan i po prirodi sam prvo dokazivanje sam sebi koje me dovede do rubnih nekakvih stanja, ali volim kad mi neko reče ne možeš, znaš, nogu si slomio. A kad ti riba to kaže neka? Ne možeš ovo, ne možeš Riba, ono? ne nazivamo žene ribama, mislim. Na to misliš, ne misliš valjda na ribu ovu iz mora. Ne mislim. A kad mi žena reče da ne mogu, jel? Da. U kojem smislu? Ako ti za nešto kaže ne možeš da voziš motor, ne možeš da ideš s drugarima bez mene. A nemam takav odnos. Nemam takav odnos, nisam ga nikad ni imao. Ili možda jesam, ali ne mogu sebi to priznati. A Boga mi onda ni meni ne možeš priznati. Da, ne znam. Što se toga tiče, ženama samo notiraš. Ako kaže ne možeš voziti motor, reći u redu, dobro. Pa pustiš da vrijeme napravi svoje. Tako da, jer svakako kad ti neko nešto brani, da se nadoveže na ovo prije, nije prirodno i pogotovo partneri bi trebali poticati jedni druge u stvarima. Ako te stvarno neko ne razumije, mislim da će poticati tvoju strast, da će poticati tvoje neke sklonosti. I to je taj lijep dio zajedništva. Poticaj više nego ne bi smio, ne bi trebao. Drago mi je što imaš tako razmišljenje. Da. Ja ću sad ti uručim poklon, ovdje ti je majica i privezak. Poklon od nas. Privesak za novi motor kad kupim. Tako je, naravno, da. Ujedno možda ti posluži kao Amailija, pošto verujem ja donosim sreće ljudima. Samo Hvala sebi, puno, ne, samo sebi. hvala puno. Ja sam vrlo bombonjericu. I ja knjiga. za tebe nešto To mi je svrsishodno, tako reći, da. Kako si došla na ideju da mi kupiš ovu knjigu, Pričam do uspjeha? Univerzum kaže da se uvijek dešava sve sa razlogom i sve onda kada treba da se desi. Neću mnogo da filozofiram, ali ja nekako verujem u to. Moramo malo. Da, eto, samo ću to prokomentarisati i zato mi je posebno drago što si mi doneo knjigu. Mnogo mi znači i mislim da mi ona baš treba za ovaj period života u kom se nalazim. Hvala, drago mi da. Inače, već 7 dana unazad razmišljam, želim da čitam neku knjigu, ne znam koja bi to knjiga tačno bila i ti dolaziš sa knjigom. Tako da mislim da je ovo neki znak i stvarno sam ti zahvalna. Poslije ću dobiti kasnije, tako da to čekam. Imam i tu kemijska već spremna da ne bi bilo Evo kemijska već sam pripremio pa ćemo nakon ovog iskustva napraviti posvetu. Zašto ta knjiga? Mislim, baš sam komentirao
Kad se ide u gost uvijek se nešto donese, Da. jeli, i samim time i ideju podržavam, jer smo i prije razgovarali o ovoj ideji. Doneseš bocu vina, spremiš je doma. Nekad je popiješ, ne popiješ je, jeli to prođe. Ali knjiga je jedan dio intelektualnog nekog nasljeđa. I otvorena interpretaciji. Može kako ću ja doživjeti tu knjigu ili ti. Vrlo je subjektivno. Jel si je ti čitao? Ne, ovu knjigu nisam čitao, ali sam čitao jednu knjigu u kojoj je navedena ona kao, kako se reći, znači kao uzeto je iz nje jedan dio, da. ulomak, jeli. I tako da je bila na mojoj listi. I uvijek kad želim pokloniti nešto meaningful, nešto značajno i kad sam išao kroz svoju tu listu, kad sam vidio pričom do uspjeha, rekao sam to je to po naslovu, jer ono kako sam ja doživio da ti kroz razgovor, kroz priču, kroz pojavnost naravno, kreiraš nešto na što ljudi imaju huk. Neko se zakači na izgled, aha, što ova ženskica govori, aha, ali zapravo s pričom dosta toga stvaraš. I to mi sad radimo u podcastu, jeli, sa riječima. Možeš inspirirati, možeš stimulirati, možeš uništiti druge ljude ako ćemo koristiti tako riječ. Riječ je vrlo moćan alat. Jeli? Moćniji od, evo, ako mene pitaš, možda i broj 1. I baš zato što se koristiš tim riječima tako i vižljasto i pravodobno i mislim da zato i jesi u tom porastu i da ljudi to prate. Zato jer si našla jednu nišu što su motori, auti i zoveš ljude koji pričom do uspjeha. Ali vjerujem da radiš ono što sam prije rekao, nešto što te vuče, nešto što te motori, auti. Želiš širiti znanje, želiš pitati druge i sigurno da je naslov. Kad sam vidio naslov, to je to. Knjiga jer ti ostaje i za 10 i za 20 godina. Nećeš baciti knjigu. Nikada. Vino ćeš zaboraviti, popiti. Popiti, pokloniti šta god, ali knjiga ostaje. I mislim da neke lekcije iz jako dobrih knjiga, nekima se vodim i dan danas i neke su mi baš ostale jako urezane. Pa i ako bude jedna rečenica unutra koja će ti značiti, ja ću biti vrlo... To će ti javiti naknadno kad je pročitam. Dapače. Tako da hvala ti još jednom. Evo prvo pitanje koje bi ti postavila. Kako je krenula tvoja priča vezano za motore? Otkud ta strast i ljubav? Da li je to od rođenja ili je to možda nešto što si nasledio od oca, majke? Puno toga sam naslijedio od oca, ali nisu to motori, nije to taj adrenalin. Pazi, ima jedan psihološki aspekt i pogled na to malo dublji, ono što ti ja sežemo prema tome pa se odmičeš da ne bude preduboko, a ima i ovaj površni, jeli. Pa sad mogu ti krenuti s ovim površnim, jeli. Živio sam na selu i imali smo biciklu i puno sam trebao putovati do igrališta. I kad sam dobio tu biciklu, odmah uvijek sam vozio biciklu da vidim gdje ona ide, da vidim koliko mogu dugo pedalati prije nego što zakočim. I uvijek sam bio željan tog, što sam rekao i prije, dokazivanja. Ne znam, da neko stane sa mnom, ajmo se potrkati. Ajmo, znači već se trkamo, ono šta treba. Ako treba past, nema veze, ali... I tako je krenulo preko bicikle, kasnije mali skuter, pa sam vozio Vespu, pa sam onda krenuo sa KTM-om 390. Ali uvijek je bio taj adrenalin i to stanje, što sam kasnije detektirao, potpune prisutnosti. Jel? Potpune prisutnosti tog fokusa koji vas vodi do onog istinskog ljudskog, a to je da sa svojim tijelom, umom, emocijom pokrećete nešto. Nekom je skok udalj, nekom je free solo penjanje, skokovi u vodu. Sve su to jako fine margin između svega toga. I onda postoji taj sport, motosport, koji sam kasno, nažalost, nema nažalost, koji sam kasno krenuo, a da sam mogao ili da sam bio usmjeren ranije, prije bi imao taj pravi put. Jer jedno voziti motor po cesti, ispoljavati taj nekontrolirani junački, herojski adrenalin, pogotovo za mladiće, jer oni imaju više tog testosterona, imaju više tog nagona. A drugo je to odvesti na stazu, drugo je natjecat se, drugo je raditi vježbe mobilnosti, učiti voziti motor, istinski. Jel? I to je velika razlika. I tu sam vidio pravi, zapravo tek kad sam krenuo učiti voziti motor, kad sam shvatio da ne znam ništa. Jer sam došao sa stavom, znam ja nešto motor, sad ću ja. Pa sam došao do Luke Tomasinija u mentora i mog dobrog prijatelja na Grobniku sa blagim stavom, reci ti što imaš, ali sad ću ti ja samo ti meni daj motor. Pa sam vrlo brzo shvatio u roku 1 sat, 2 da
Ja možda instinktivno dobro vozim motor ovako prema svojim nekim. Ja nemam pojma ništa. Ja i ne znam zašto se događa, ne znam što je kontraupravljanje, ne znam što je trail braking. Znao sam spustiti koljeno na pod, ali toliko stvari fali i kad sam počeo interakciju kroz to znanje, onda sam se u potpunosti zaljubio. Jer kad sa znanjem dolazite do rezultata, onda to ima nekakvu bazu. Onda to neka je možda na slabijim nogama, ako je opet ne usmjeravate, ali kad kad imate passion, to jest kad imate tu strast i ljubav, što dosta mladića ima na cesti i djevojaka. Ali fali im to ulaganje u znanje. 200, 300 eura, 600, 700, otići u Rijeku, otići u Grčku, otići negdje drugo. Znaš, svi bi rađe stavili auspuh. Svi bi radije da im je motor nabrijan i da ga stave na Instagram. A sad kad si pomenula žene, molim te kaži mi ovako iz tvog ugla, jel su ti bolji vozači žene ili muškarci? Što znači bolji? Sigurniji vozači su žene, jer žene puno prije odrastu i žene puno prije, po mojim uvidima, znaju granice. Imaju jedan zdravi strah koji mora biti prisutan, naročito na cesti. Dok su muškarci vrlo više nagonska bića, više željni nekakve akcije, dokazivanja i što mogu reći po sebi, ne znaju nužno kad je dosta. Žene možda, po mom iskustvu, imaju taj jedan zdravi strah. Ne znam, nagni se još i na sigurnim, na poligonu gdje su točkići i sve vježbe. Govori trener, više gasa, kasnije koči. Žene su okej, više gasa. Meni više gasa, kasnije koči, izletim vanka, nema veze, jel? Ali mislim da su žene svjesnije i oni imaju taj majčinski instinkt, oni imaju nešto praiskonski u sebi što ih čuva, što čuvaju prvo sebe i druge oko sebe, dok su muški puno više, jel? Znaš, nekrić mladićima, pazi, mogo bi se ozlijediti kao, nema veze. Kao, anyway, žene, koliko ja znam, baš to neće reći. Tako da, ženama dajem prednost u sigurnosti, a muškarcima dajem prednost u hrabrosti. Evo, pa sad ti shvati kako... Ajde. Postoje iznimci, da se razumijem. Ja sam dušnjaka upoznao ženu koja je hrabrost bolji trait nego sigurnost, ali pričamo generalno. Da. I moj doživljaj, naravno. I sve što ti ja pričamo je ono moje. Nije ispravno, nije neispravno. Ne postoji ispravno, neispravno. Tako je, samo razmenjujemo iskustva. Iz mog nekog iskustva ne bi mogla da se složim da su muškarci hrabri, definitivno. Uh-huh. Glede vožnje, pričamo o vožnji. Pa dobro. Manje žena vozi da bih mogla sada da prokomentarišem samo vožnju. Nemamo isti broj muškaraca i žena, ali ako uopšteno gledamo, mislim da su žene po pitanju svega prilično onako hrabrije. Jesu, nema priče. I žena da nosi život i rodi, i iznjedri dijete i odgoji ga, mislim, zahtijeva ogromnu odgovornost i hrabrost. Više, kad si me pitala, bio sam već i umom i na stazi, na trkama, motorima i tim stvarima. Tome nagnalo na ovakav odgovor, ali mogu bi se složiti s tobom, apsolutno. Dobro, kaži mi, prvi motor koji si kupio, koji je to bio motor? Da si ti sam zaradio novac za prvi motor. Za prvi motor nisam sam zaradio, za prvi motor sam bio sam... Jel su tvoji roditelji pomogli za prvi motor ili kako? Pa pomogli. Imao sam dogovor s ocem, jer sam htio jako dugo motor, baš motor, ne Vespu, ne ovo. I sve su radili da me odgovore i to. I bilo je i suza i bilo je svega. Vrlo rano sam počeo raditi. Tako da sam imao neke novce, ali nisam imao novce za kupiti motor. Mislim sad to, I bio sam vrlo ustrajan. I valjda su vidjeli, otac je vidio da to više. Jer sam ja počeo uzimati motore od drugih, od prijatelja. Uvijek sam imao dobre konekcije, uvijek sam bio otvoren, srčan i prema drugima, oni prema meni. I prijatelji su imali motore, stariji malo od mene. I ja sam vapio za bilo što ide. Pitaš me koji je najbolji motor. Onaj samo da ide nešto, nije bitno. Da. Sve se može upod, što se reče. Samo ovako ili onako. I sad, ono što je otac vidio, nije mi dao taj puni suport jer je to možda i pogubno, nije dobro. Mislim, kupi djetetu motor, niko to ne želi djetetu ni da padne. Moji su vidjeli da već tu nisam imao sa nekakve prije. Slupao sam i džetski, padao sam, vazda sam nešto radio, okretao auto na krov. Ali je vidio otac da uzima motore od drugih prijatelja. Pa sam sa nepunih 18 godina imao prvu prometnu sa XTX-om 660 od prijatelja. A s 18 godina vi mislite da ste nepobjedivi, da ne možete past. Naravno. Mislim, ima dosta mladića koji sad su u nekakvom polukontaktu sa mnom, koji vidi da žive isti taj film.
ne mogu ja pasti, mislim, motor, to ima kočnicu, mislim. To se ja mislio dok se nisam razlijepio. Jedno auto letio 7 metara preko i našao se u situaciji da mi jednostavno glava naopako, da ja stojim ovako i gledam to auto što se udario. I rekao, ako sad ne umrem, ne znam kad ću... I tamo pao, izvrnuo se i sve i našao se na podu. Jel si imao onaj moment da si razmišljao da li si poginuo, da li si živ? Imao sam par takvih momenata, kasnije ćemo se na to vratiti, ali da ti odgovorim prvo na pitanje, otac. I onda su shvatili, ok, sjeli su, shvatili su da nisam. Vidjeli su da ako mi ne daju šansu da sebi kupim motor ili mi pomognu, pa ću ti reći kako se to dogodilo, da ću razbijati tuđe motore, no matter what. To je onaj ovnov neki imperativ. Vozit ću motor, pitat ću tebe sad tu džir, ako ne smijem, daćeš me, pa ću se provozat, pa ćemo pitat njega, ja ću voziti te motore. I shvatili su da, ok, bolje da ima njegov motor, da ga pozna, da radi na njemu, da uloži, da ga plaća, jer svakako ne može obuzdat to. I onda smo se dogovorili, ja sam dao nekakvu kaparu prvi dio motora, to je bio KTM 390. 2017. Tad sam ga i kupio i otac je dao neki dio, mislim da je čak bio leasing. Pa sam ja taj motor plaćao mjesečno i možda kroz 8, 9, 10 mjeseci sam ga otplatio. Tako i svaki svoj motor sam iskompenzirao, platio i na razne načine i baš u kojem sam stadiju sad uvijek nađeš načina. Za stvari koje istinski želiš, neke padnu s neba. Neko te nazove i reče, Antonio, imam jedan motor, volio bi da ga istestiraš, volio bi ga dati mjesec dana da voziš, a ne znam, ja planiram kupiti motor. Jel? Tako ako si otvoren i ako istinski nešto voliš, mislim da je nebitno ili ga kupiš, dobiješ, nađeš, uzmeš. Ako je to istinski tvoje, ne može ti to iskriznuti iz ruku. Jel? I kako ti je složio taj prvi motor? Osi imao neke veće kvarove ili si onako imao pa lepo nije, iskustvo mislim, s tim rasula mi motorom? se radilica jednom. Došao sam na prvi servis bez kapi ulja unutra. Optužio me Zlatko, sjetit će se ako bude ovo gledao, da sam palio gumu. Ja sam došao s ocem na prvi servis KTM-a. Niti sam znao što je ulje, niti ja sam mislio da ide u mašinu, ništa, mašina da je nešto neko gošće. Mislim, bio sam dosta mlad. I došao bez kapi ulja, a nakon 1000 km je prvi servis, jer kako sam kupio novi motor, još je unutra mineralno ulje. I to je trebalo pogledati, trebalo ga je voziti do 7-8 tisuća lagano. Ja sam taj motor vozio na 7999, jer je KTM vrlo vozan. I to ću uvijek reći, možda je KTM, evo iz Aprilije koju sam imao, nevjerojatno sportski orijentiran motor, pogotovo za cestu gdje ima taj VP vješanje, bi vi rekli, ali ovjes koji je user friendly i taj KTM ima strašan feedback. 390 je lagan, ima manji profil gume i to što se meni počelo događati tad s njime jednostavno mislim, motor je padao u krivinu, motor je išao na zadnji. To mi se događala ekstaza svaki put kad bi sjeo na motor je bila ekstaza. Jel? I dugo sam mislio da ne postoji drugi motor. A onda mi je svaki bolji motor bio onaj sljedeći na koji sam sjeo. Ja sam u svakom motoru pronašao nešto što je dobro. Ali sam došao na prvi servis gdje sam gumu, evo covid slikovi ovdje u tebe, znači bila je oderana cijela i lijevo i desno i po sredini. I to sam došao na prvi servis koji sam kasnio možda jedno 700 km, zato i nije bilo ulja. I govori meni čovjek, ti si palija gumu. I meni otac stoji evo ovako gdje tu. Ja govorim, ma nisam. Govorim, radim jako dugo. U ovome puno duže nego što ti imaš godina. Ti si palija gumu, nemoj me lagat. I tu otac stoji, ja govorim, stvarno nisam. Mislim, sad ću ja sa njemu reći, sad taj motor bacao po krivinama. Nemam taj stav, neću mu to reći. I on se počinje ljutiti. On govori, ti si palio, mislim, nemoj me sad mali tu nešto, palio si gumu, sve ok, palio si gumu. To ti nije dobro za mašinu, to ti nije dobro za radilicu. Šta da njemu reći? Ja uopće nisam znao pali gumu. Mislim, zašto bi to radio? Ne znam kad sam to ikad napravio na motoru. Možda kad je bila pri kraju. Istina je bila sad taj motor ubio i satirao. I kad sam ga dobio nazad, nastavio sam tako i na 17.000 sam dobio novu mašinu jer je bila pod garancijom. Onda sam s njom prošao još 10. S tim motorom sam prošao jedno 30.000 i zabavljao sam se svaki kilometar. Šta ti je najljepša uspomena koja te vezala za taj motor? Najljepša uspomena? Da. Što sam prvi put u životu ikad 2019.
otišao s KTM-om 390 na Grobnik na stazu. I izašao vanka i Lolo, tad jedan mehaničar iz Dubrovnika, sjećam se, da li je tad bio kolega, vozio, ja i Adrian, jedan prijatelj. On išao s Ceberom 600, kakav tlak gume, kakav mjerač tlaka. Mi smo imali benzine u motoru, ono i to je to. Ja sam imao Rosso Corsa 3. On je na Mitasu izašao prvi put. Izlazimo i govori on nama, jeste pogledali tlak u gumama? I mi se pogledali, kakav tlak u gumama, šta? I govori on nama, sjećam se kod danas, govori, gdje ćete tako, poginut ćete tamo na stazi. I on nastavi nešto šarafa, mi se pogledali, kakav tlak, kakvo poginut. Ma dobro, idemo, nam sva vremena razmišljati, pošli to i mislim što se više zagrijava guma, ona se više puše, kasnije smo mi skužili što je, on je stavio slikove. Ali to je bio taj moment kad sam s Dukeom 390 izašao na stazu i vidio puni potencijal. Svakog motora možeš vidjeti tek na stazi. Možeš imati Hayabusu, Tuona, R6, nije bitno. Na cesti 60-70% kapaciteta motora. Jer su dvije su granice, jedna granica motora, druga granica vozača. Rijetko su te dvije granice u koheziji. U koheziji su onda kada je to jedan vrhunski vozač, kao što su neki naši dečki hrvatski ili da ne govorim neki MotoGP vozači koji znaju koja je njihova granica i granica motora na istoj margini. Obično je granica motora kod amatera puno dalje nego što je njihov skill to dopušta. Kada se pada, kada sam ja padao, kada ispitivate granicu motora i svoju granicu. I onda vidite, a nemate dovoljno znanja i nemaš dovoljno skilla i tog nekakvog repetativnog ponavljanja gdje te u momentu kad ti bježi prednja napraviš nekakav mut da ga vratiš. Jednostavno kad ti pobjegne prednja, ti si na svojoj granici, motor je na svojoj granici, to sve ode i samo moliš Boga da ne udariš u nešto direktno. Tako da, ali da se vratim KTM i prvi izlaz na stazi, moment gdje ide CBR 600 i neke 1000 kubika, to je bila najsporija grupa, definitivno. I vozio sam i događa se, smo neki CBR-ovi bili ozbiljni motori, KTM 50 konja ima, koliko ja znam, 35 kW. I voziš i dolaze zavoj i sad na zavoj idem 167, znam ko danas, ne može preko ići KTM, mislim. Možda može neka natrpjana mašina, ali ne može. Ja sam u taku, stojim, mašina, samo čeka me klip pogodi u glavu. I prestižu me CBR-ovi neki, tamo to su i dalje amateri, to je i dalje najsporija glupa, ali tad sam vozio s KTM-om 1.50 na Grobniku. To je, mislim, užasno sporo vrijeme. Ali se događa da oni koče sa 220, koče njima taj bježi motor. Ja s KTM-om, pustim gas, nagnem, dodam i tu sam uživao u toj rupi u Grobniku gdje sam se povlačio po podu, motor je jako flickable i zapravo imao sam jednu kolonu od 4-5, opet naglašavam, amatera iza mene s puno ozbiljnijim motorima koji me u toj rupi nisu mogli pretići dok nisu došli na ciljnu ravninu ili tamo na drugi pravac, pa su me prestigli dok opet nije došlo to kočenje jer bi ja samo ulječao s manjom brzinom, samo bi ga bacao u pod. To mi je s njima ostalo baš onako. Ali si vozio trke neke? Vozio sam dosta ljudi, misli i dali po Instagramu njihovo nekakav dojam. Vozio sam jednu jedinu trku u životu. Dobro. To je bilo, Martin Vugrinec je tad imao track day svoj organiziran. Puno prije sam htio na trke, ali sam imao sreću da sam imao mentora, Luku Tomasinija, koji je rekao, razumije me. I tad me razumije bolje nego ja sam sebe. I vidio je tu želju da želim osvojiti trku, da se želim trkati s drugima na stazi. Ali je rekao polako, prvo je završi školu, prvo je završi 3. level. Slušao sam ga sve. Ja govorim, Luka, idemo sad trka, ali može. Nakon tog KTM-a sam došao s Tuonom na stazu. Govori on, man, maybe better not for the first time. Better not, dobro. Ali sam ga slušao. Poštujem ga i danas jako puno. Slušao sam ga, nisam pošao. I drugi track day, gora, Luka, trka, može. Govori on, može, ali prvo odradi kvalifikacije, idi polako. I da nisam imao njega, vjerojatno bi i pao i na stazi. To se još nije dogodilo. Ali ta prva trka je specifična po tome što sam došao iz Dubrovnika, na prikolici je bio Tuono i negdje na pola puta sam vidio da cure vilice naprijed. Dobro, rekla bi sam... Jel si pomislio možda tad da je to neki loš znak i da ne treba da izlaziš na trku? O, ne. Dobro. To sam samo vidio kao još jedan challenge za prevazić
Jer u momentu kad se ja zaputim na stazu, kad krenem vozi grobnik, ne znam što se mora dogoditi, pješke bi išao. Znači sad imam štake, znači na štakama bi nastavio da idem. Zvao sam tad Martina da mi pomogne, njegovog oca Ivicu dobi, oni nisu mogli. Dok sam došao do rijeke, to je curilo, stvarno su semerinci propišali. Imao sam problema prije s tom prednjom vilicom tu jer sam stavljao krivo ulje. Dobro, manje je bitno. I uspio sam izaći, da skratim priču, na zadnje kvalifikacije koje su bile u 12. Preskočio sam sve sessione od 9 do 12. I imao sam 3 treninga i 2 kvalifikacije. I prvi put izlazim s Lukom, koji je tad bio moj zec, ako si upoznata s konceptom. Trener, instruktor je ispred tebe, on prati linije, ti si na jednoj sigurnoj udaljenosti od njega da bi mogao vidjeti pokrete i linije da bi ga mogao i slijediti. Ja sam rekao, Luka, imamo sad kvalifikacije, druge su kvalifikacije, imao sam možda od prvih kvalifikacija 5 minuta. Ja molim te, samo daj malo, mora se kvalificira, ima tu 30 ljudi. Grown man, just easy, we go out, kao izlazimo na stazu, see how bike feels. I sad u tom momentu da vi nemate mentora ili nekog ko vam to reče, vi idete odmah, stisnete motor, nebitno gume su hladne, nisu, da li bi izletio ili bi napravio neko dobro vrijeme, ne znam, vjerojatno bi izletio. Ali imati instruktora u tim momentima i poslušati ga je nešto što je neprocjenjivo. Pratio sam ga, prvi session i govorio meni preblizu si, smiri se jer toliko si blizu da ne možeš vidjeti moju putanju. A ja sam kao, on vozi od mene 17.000 puta brže, nema priče. Ali mi je dao taj jedan step back. I dobro, ja se vratio, nisam bio oduševljen, bio sam spor, vozio sam 1.42. Znam da mogu voziti brže, ali nije bilo važno. I ostale su druge te kvalifikacije. I ja govorim, sad Luka, bez afrikancije, sad stvarno, druge su mi kvalifikacije, želiš se plasirati na trku. I govori on, idi samo polako, prati me, ako budeš na dobroj udaljenosti, ja ću povećavati tempo. I izašli smo, odvozio sam 1.40, kvalificirao sam se 22. od 30 vozača. Amaterska je trka to bila. 22. simbolično, tad sam imao broj 22 na svojoj Aprili. Završio sam 11. na kraju i kad je krećala trka, sjećam se vrlo dobro od njegovog savjeta, potapšao me i rekao je man, just look forward and don't forget to have fun. Opet, to mi je pravi savjet u pravi moment. Da nema njega, da je to neko drugi, rekao bi, pazi, prestigni ga kad možeš, ova je sporiji, nešto bi mi ušlo u glavu. Govori, samo gledaj naprijed jer je u trkama jako bitan taj pogled i koliko gledaš naprijed da voziš samo svoju jednu putanju. Bez tih drugih distrakcija. Naravno, ako trebaš nekog zaobićeš ga i odmah se brže vraćaš na taj svoj single, na tu svoju neku muziku. I govori, just look forward and don't forget to have fun. I kad mi je to rekao, sav taj teret, pressure, 22. sam, moram doći naprijed, jer don't forget to have fun. I dao mi onu esenciju motosporta, esenciju staze. Don't forget to have fun. I to sam i učinio. Krenuo sam, imao sam dobar start. Ne znam jesam ih prestigao 3. Ne znam jesam ih prestigao 4. Bilo je 8 krugova. Meni je nakon 6. kruga, ja se i dalje apsolutni amater, bez obzira što imam nekakav knowledge base i dalje s usporedbi sa nekakvim postulatima, ja nemam pojma ništa. I toga sam svjestan. Ali u tom momentu sam znao i da ne smijem stiskat volan i da ravnici, znači da opustim ruke, da je sve tu između tanka, ali meni je u 6. krugu, meni su bolile noge, listovi, ruke. Ja trebam kočiti na cijeloj ravnini. Ne znam kako da zgrabim kočnicu jer toliki pump imam ovdje u ruci. Mislio sam da ću umrijeti. I nisam znao koji sam. I kad sam vidio onu startnu zastavicu, kad sam prošao, ne znam, sam prošao 9. 1. 7. Mislim, znao sam da nisam, tako reći, nigdje blizu. Ali kad sam prošao, samo su krenule te suse. Prvo, jer sam popravio vilicu, jer sam poslušao Luku, nisam pao. Dosta ljudi palo u toj trci, jer što se događa? Uvijek misliš da si bolji nego što jesi. I u momentima kada tvoj performans dolazi do izražaja, uvijek padaš na razinu svog treninga, ne dižeš se na razinu svog očekivanja. I to se ljudima događa. Očekuješ da si bolji, očekuješ da si brži, očekuješ da ćeš ga prestići, ali zapravo padaš na razinu svoje spremnosti koliko si trenirao, jel? A je li ginu ljudi na stazi? Je li ti se desilo nekada da si vidio da neko možda pred tobom poginuo? Nije, ali sam imao sličnu diskusiju u kafiću na Grobniku. Isto smo pričali, bio je tu konobar.
Pa ja govorim, ne gine se na stazi, naš staza je safe, staza je okej, naš, ne možeš tu izletiš u onu pržinu sa strane, nije ništa, imaš odijelo, vidiš. Je to meni sad pričaju, sad kad treba se rez da vozim, to kao ne gine se na stazi, pa sve je cool, da. Sigurno da je rate znatno manji nego na cesti, ali je konobar se ubacio, stavlja neko piće. Govori, pa dobro, lani ih je samo 7 poginulo. Pa što 7? Kažem, preklani 3. Ima smrtnih slučajeva, sigurno, ali su puno rijeđi jer imaju te zone izlijetanja. Mislim, ako se direktno, vjerojatno su to nekakve ozljede koje se zadobije direktnim udarcem u nešto, da li u gume, da li u drugi motor. Jer nije problem, kažu, nikoga ne ubija brzina, ubijate zaustavljanje. I to je ono što je najopasnije za motoriste. Da sva ova cesta, Jadranska magistrala ili nešto, da imaju zone izlijetanja, da ima šljunak, da nema onih zaštitnih ograda koji režu noge, glave, koje pilaju tijelo popola. Samo izletiš, staviš se tu tak poziciju, malo se rolaš, izdereš kožu, nije ti ništa. Ali je problem za većinu motorista što njih pri velikoj brzini 130 plus izletiš s motorom i tebe nešto zaustavi. Taj zaustavni udarac je smrtonosan. A staza je sigurna jer ima zone izlijetanja, pa manje više ako baš nisi te sreće, vjerojatno neće imati fatalne neke ishode. A hoćeš u budućnosti voziti još neku trku ili je kao to ta jedna? Apsolutno, ne znam da li je vrijeme da podijelim. Kažu nemoj dijeliti svoje snove, nemoj dijeliti stvari. Jel veruješ to da ne treba da dijeliš? Work in silence, ta neka priča. Ja smatram da trebaš poslati uvijek prema van one neke svoje osjećaje. Naravno, ne trebaš govoriti svakome. Ali eto, nisam nikad ostao prvi na trci. Nisam nikad imao taj osjećaj. I sami ta težnja prema osvajanju nečega, biti prvi mi je velika potvrda. I težim ka tome. Naravno, tu postoje kategorije od 1.39, 1.40 je jedna grupa. Bobo Racing, pa sad, mislim, dosta sam vidio mladića dignu pehar prvi, koja grupa B, grupa 1.40 do 1.42, on vozi 1.41 je. Super, svaka čast, ja to nisam uspio napraviti. Ali ono je vrlo subjektivno, znaš, kad vidiš neko diže prvo mjesto. Znaš, nije homologirana utrka, sve to, znaš, svak se natječe u svojoj grupi. Ali ostala mi je to velika želja da osvojim trku i svakako da se natječem, apsolutno, jer to mi je prirodno. Natjecanje bilo kojeg vida, da mi daš sad papir da rečeš da gađam ovu šalicu, idemo se igrati. I to ne iz gnjeva da bi te pobijedio, nego samo da je neka igra. Dobro, ništa, kad osvojiš trku dolaziš onda opet ovdje, ali sljedeći put onda dolaziš motorom pa ti snimamo i motor i iskustvo sa trke. I pali gumu ovdje na sredini. Što se mene tiče može, ja pristajem na to. Ja ću to rado gledati. Da. Hvala na poticaju, ali evo, svakako za te stvari se treba puno raditi. I shvatio sam da onaj koji je prvi nije nužno najbrži. Neki će sad to demantirati. Shvatio sam za doći prvi, osim trebaš biti najbrži, trebaš biti vrlo pametan, dovitljiv, mudar. Moraš znat da li prestignut onog ispred sebe sad ili kasnije. Promatrat ga. Ne smiješ ići over the limit, da ne padneš. Moraš imati dobar setak motora. Moraš imati taj mindset koji ti jednostavno dava da u pravom vremenu pravodobno donosiš prave odluke. I dosta onih koji su, pričam većinom amaterima, i ja sam amater, za doći prvi moraš imati spoj svega toga. Nije uvijek prvi onaj koji je najbrži. I zato ta nepravda boli. Za biti prvi u nekoj trci od 5 plus krugova, da ne govorim više, moraš imati puno više od brzine. I uvijek postoji neko brži. Čak ako misliš da ne postoji, uvijek postoji. I kad se pomiriš s time, onda gledaš to iskustvo motora, trke i svega onako puno dublje, s puno više satisfakcije, jer ništa nije zauvijek. Ako si danas prvi, sutra si možda zadnji. Tako da meni je ostao taj imperativ da osvojim trku. Nadam se u ne najsporijoj grupi. Dobro, pa mislim vidi za ovaj kad se budeš trkao pa da dođemo i da snimimo to. Dapače, bit će mi zadovoljstvo. Sad prvo da se oporaviš. A kaži mi inače, ali treniraš svakodnevno i da li ti se nekada desi da možda budeš demotivisan, da jednostavno hoćeš da odustaneš od svega i šta te vrati u tim momentima? Pa vrati me isti onaj koji me izbaci. To sam ja sam. Motivacija nije nešto, to zna svaki sportaš, na što se možete uvijek osloniti. Jer motivacija je varljiva. Mislim, postoji textbook primjer i postoji ta unutarnja i vanjska motivacija.
unutarnja motivacija na duže staze je puno bitna i ona kasnije hlapi jer je to nešto iskonski vaše. Vanjska motivacija je neki poticaj novca, poticaj cure što vas gleda, poticaj drugih što će reći bravo, poticaj što sam tebi rekao u podcastu da želim ostati prvi. To je vanjska motivacija i oba dvije su varljive, ali ova vanjska se mijenja. I vi kao sportaš, a sebe smatram sportašem, morate se više oslanjati na disciplinu nego na motivaciju. Jer to svaki i vozač trka i igrač badmintona, tenisa ili klizanja na ledu zna da se ne može oslanjati na motivaciju. I onaj dan kad vam se ne da, svejedno se dignete, svejedno uzmete štake, pođete na terapiju, odradite. Možete odraditi lošim tempom, možete odraditi manje ponavljanja, ali struktura, pobjeda voli strukturu i voli disciplinu. I sve ono što se dobiva se kroz disciplinu. A motivacija nekad bude, nekad ne bude. Nekad je više, a nekad je manje, nekad želiš odustati. I sve je to prirodno. Tako da. A koje si staze sve vozio i koja ti je možda da kažem omiljena? Omiljena mi je Grobnik i vozio sam samo Grobnik. Aha. Tako samo što je to prikazano u mene na jedan umjetnički malo više način jer završio sam umjetničku školu, by the way, jeli. Ta srednja stručna sprema prije nego što sam završio faks je bila slikarski dizajner. Tako da sam uvijek imao potrebu da se izrazim. To je bilo slikanje. Jeli. Nekom je to klavir, gitara, a meni je bilo slikanje. A onda sam shvatio da se može izražavati kroz druge vidove, da li sporta, da li vožnje motora, da je to sve nekako i graciozno, i lijepo, i smooth. I ti videi i to medijska popraćenost. Mislim, to kad dobijem nekakve slike, da li od Sofrića što snima na Grobniku ili je to neko ko u tom momentu sa mnom ide na stazu, ja vidim tu muziku u glavi, ja vidim tu emociju koju sam tad osjetio i vidim tu sliku. Ja napravim taj neki craft, mali video reel koji dočara da sam išao na 74 trke i pobjedio na 12. A zapravo je to sve Grobnik još uvijek. Jer za natjecat se i voziti negdje vanka, motosport je vrlo skup sport. Jeli? I trebate podršku drugih i trebate se dobro organizirati uz posao, uz privatne obaveze. Ja bi najradije volio ići po Europi i voziti različite trke. Jeli? Ali u dogovoru sam s Lukom, s svojim trenerom i prijateljem da u dogledno vrijeme ove godine ili sljedeće da krenemo malo na te druge stvari i skuplja zapravo iskustvo. Jeli? To i neki planovi za budućnost su svakako i pitanja s Instagrama koje ćemo također proći kasnije. Da li je veći rizik na stazi ili na ulici? I sad onaj klip čuveni koji sam snimila gdje su mi ljudi isprozivali koji ću ti sad pokazati i bi volila da ti prokomentarišeš i da im da li ćeš ti još razumjeti klip. Izgleda svećica vozača automobila, a ovako izgleda svećica vozača motora. Vidio sam to. 220 negativnih komentara, znači maksimalno negativnih, pa me zanima tvoj komentar i tvoj doživljaj ovog klipa i šta je po tebi veći rizik? Prvo da ti rečem, ono što sam ti rekao i prije nego što smo možda krenuli snimat, ne postoji loš publicitet. Postoji samo publicitet i postoji samo taj visibility koji se u sekundi okrene. I svi ti komentari, da te ohrabrim, su vrlo subjektivni. I to što neko piše bravo, najbolja si na svijetu ili što si malo prije rekla neke ružne riječi i to je njihov nekakav doživljaj. Da li imaju probleme doma, da li su istinski nezadovoljni, neispunjeni, da li u tebi vide nešto neostvareno pa onda se ispoljavaju na komentarima. Super. Stvarno nije važno i taj comment section je, ja volim reći, dobro došao za sve. I zato i stavljaš te stvari, dijeliš neki dio svoje nutrine, onoga što ti jesi, nailaziš na da te neko podržava, nekad nailaziš na nešto što te osporava. Da. Ali ti kao kreator ili kao neko ko ima taj profil, govorim iz svog iskustva, bi bio dobar savjet da ostaneš pri toj svojoj svrsi. No matter what. Ti objavljivaš, to je tebi fora i to je tebi smiješno. To je dovoljno da bude tamo. A svi ti loši komentari su dobri komentari jer ti dižu rating, jer te ljudi vide. Tako i to se u sekundi promijeni. Meni je video smiješan bio na prvu, zato što ti vrlo sarkastična i cinična. Jel? I taj sarkazam je sigurno i pokazatelj jedne inteligencije, jedne zrelosti, jer taj sarkazam ne može svak ni shvatiti.
i ti se smješkaš na videu i vrlo je, tako reći, je li prava riječ, providno što ti tu pokušaš isprovocirati i uspjela si isprovocirati. Tako da ti si podsvjesno i željela to što si dobila. Tako da 7 mjeseci hoću ljude da isprovociram na tako nešto i ne mogu da nađem žicu. Konačno sam ih našla. Da, mislim, sigurno, pa ću se vratiti na tvoje pitanje. I ja sam izgubio i 2 dobra prijatelja i jedno sam doživio onako i osobno i sam sam dosta padao i sam sam bio u životnim opasnostima i sigurno da to nije lako vidjeti nekome koji je izgubio nekog u obitelji ili ko je triggeran time. Možda je neka majka sina izgubila na motoru i sad vidi tebe da se šališ, normalno da je gnjev. Pa znam, ali vidi, i sama sam bajkerka. Drugo i meni su poginuli najbolji drugar s mog motora i prosto imala sam i ja takve situacije, ali... To se događa, to je taj ciklus rađanja i umiranja. Mislim, postoje setbacksi u životu, neko se rastavi, neko dobije otkaz, mislim, sve jako je individualno i ovisi kako ti to unutra doživljavaš. Ja volim taj pogled kroz Afrikanciju i moji prijatelji će to potvrditi u najtamnijim, najtežim momentima, kaotičnim, maltene, će mi otkinuti nogu ili neće, će spasiti ili ne, dođe taj jedan prijatelj, on će znati koji je i reče tu jednu rečenicu u koju, mislim, to je toliko morbidno i to je toliko granično, ali to volim jer to ti daje nadu da ipak... A koju rečenicu je rekao? Pa ne znam, mislim, ne bi to sad, nije bila ni ta neka situacija idealna, ne bi to sad naglašavao, ali mislim da je vrlo zdravo se šaliti sa tim stvarima i da to također diže awareness, jel? Da. Diže awareness da ljudi pripaze, da ne ginu. To je druga strana te medalje. Posebno sad kad nam još i kreće sezona, moramo da uzdravimo ljudi. Tako je. I njima je podsvjesno to u glavi da motoristi gube život i to je sve prisutan aspekt motociklizma i ko to ne može prihvatiti, mislim da mu nije mjesto tu. Ima jedna izreka, if you can't stand the heat, stay out of the kitchen. To mi je moj mentor davno govorio. I to je taj dio. Nemoj plakat, nemoj sad pao sam, slomio sam nogu, slomio sam motor. Digni se, popravi sebe, popravi motor, budi sretan što si živ. Idemo dalje pametnije sa iskustvom, jer svaki čovjek koji ima nekakav wisdom, mudrost, ima i iskustva iza sebe. I smatram da se uvijek moraš dignuti. Ima onih koji se ne dignu. Ima onih koji ulete u ogradu glavom, a ne nogom i gotovo je. A rizik, šta ti je veći po tebi, staze ili... Evo, prosti da ti odgovorim na pitanje. Rizik je definitivno veći rizik cesta. Cesta jer nije mjesto adrenalinu i nije mjesto trkama na cesti. I sam se borim protiv toga i sam se borim protiv tih porjeva kada ti dođe taj moment, kada te odnese mašina gdje kreneš lijevo, desno, To je taj osjećaj, zato svi vozimo. Ali zato želim dati apel na edukaciju, na stazu i na ostavljati te stvari na pravom mjestu. I sigurno da je ulica radi nepredvidljivosti drugih faktora, ljudi, pijeska, bilo čega, da nije cesta za testiranje granica. Ako ste dobar vozač, vozite na cesti, ima super dečki što voze i smooth i lijepo i voze po cesti malo brže. Sportska vožnja, rekao bi Kerum. Ne znam se gledala taj njegov komentar. Kad su mu napisali kaznu neku što je vozio pa je on dao svoj osvrt na to. Govori, ne vozi ja brzo jer se meni vozi brzo. Ja vozim sportski brzo. I govori, ja sam sigurniji kada vozim 200 u nekom autu nego neko ko vozi 60-70 u drugom autu. I to je tako. Jer granica moja, tvoja ili nečija druga, Mark Marqueza nije isto. Mark Marquez kad, mislim što ne rade, to ne rade profesionalci, to je još jedan osvrt. Kad vuče lakat ili koljeno negdje na nekoj cesti, ako to uopće radi, njegova granica je puno iznad toga. On puno zna bolje sebe i motor. A nekakav mladić 18-19 godina koji nateže lakat i koljeno po Jadranskoj magistrali, gura ga u cestu, ima taj superiorni, obmanjujući osjećaj. I did it. To je taj moment. Nije ni svjestan kolika je margina od pada, sad da li smrti, ne daj Bože, ili nečeg drugog. I mislim da na cesti uvijek treba ostaviti 20% tog svog kapaciteta.
ako voziš brzo, vozi sportski brzo, laganije, ali nećeš raditi što sam ja radio, greške, voziti na trail break, kasno kočiti, imati nekakve breaking points na cesti ili, mislim, to je stvarno nije mjesto tome tu. I to je ta jedna nerazvijena, herojska, muška energija koja nije usmjerena u onu pravu iskonsku, ratničku. A evo jedna interesantna stvar, razlika između heroja, junaka i ratnika. Govori jedna knjiga, mislim da je jungijanska pozadina, govori razlika je ta što je ratnik je svjestan svojih limitacija i on ih prihvaća. I on zna kad treba reći dosta. Dok ta herojska, junačka energija koju svi mi muškarci imamo u povojima od kad rastemo je to i kad si na granici, mogo bi još, sad bi mogao još, sad sam još brži, sad sam najbolji, sad ću još, pao. Kako? Zato jer ne znaš kad reći dosta. I sam se još uvijek s time borim, ali mislim da dolazim do toga polako. Sad ću ti ja postaviti pitanje, ovo ja kao bajkerka. Vozim Harlija kao što znaš, pa me zanima kako me doživljavaš kad čuješ da vozim Harlija, da li me doživljavaš možda kao pozerku na motoru, kako me mnogi doživljavaju. Koji je tvoj komentar na to? Dosta njih bi voljelo biti pozerka, ali ne mogu. To ću ti samo reći. I to je ono što ih najviše boli. Pozerka, što je loše pozerka? Mislim, bolje je pozerka nego riba, što si rekla malo prije. Ne znam, mislim, nemamo mi to u tom slengu. Mislim da je Harley super za cestu. Zašto? Jer ne evocira taj dio naginjanja, taj dio agresije, taj dio kasnog kočenja. Harley je vrlo staložen motor, pozicija, ruke su gore, to su jako dobro objasnili dečki iz Smart Online treninga, ali tip motora ti dirigira zapravo kako se ti ponašaš s njime. Voziti nekog super sporta na cesti je puno više sili nego voziti Harleya. Harley je lijep, Harley ima puno kubika, ima moćnu mašinu, ali to je meni otac jednog što ga voziš laganije, veći si frajer. I mislim da je super imat Harleya za cestu. I vidio sam neki dižu na zadnji, Amerikanci, ludi, okej. Ali generalno taj Harley ne inspirira u tebe da stružiš dole fuzasterom nogom. Mislim, pogledaj gdje držiš noge. Naprijed imaš jednu stepenicu na kojoj držiš Ja probala jednom da ga oborim. Mislim, izgurila sam. oboriš ga, ali ga ne dižeš više. Da. Tako je super i mislim da bi osobno i meni bilo super da ima jedan Harley motor koji ti da osjećaj slobode, koji ti daje taj osjećaj autentičnosti, a opet si na motoru. A kad ideš na stazu, sportska vožnja, možda imaš neki drugi motor. Tako da moj full support i pozerka je super vid. Tako da, eto, čestitam. Hvala najljepše. Kaži mi, jel nosiš neku amajliju kad ideš na, dobro, išao si na trku, da li si tad nosio amajliju ili kad ideš na trening ili uopšte oko kad sedaš na motor? Mislim da je pravi odgovor ne. Imam amajliju koja vrlo brzo ishlapi, a to je ta priprema mentalna. Onda sam prije dok sam išao na faks, tad sam vozio Triumph, mislim možda je bio Triumph 765 RS. Mislim imao neki drugi motor, ne sjećam se. Ninja, ne znam, imao sam dosta motora. Meditacija ujutro, all level healing, meditacija 20 minuta, body scan, ideš na motor, ideš faks ti je u 9, ti u 8 staviš slušalice, to je bila moja amajlija. Dišeš, opustite obrve, opustite grudi, sve. I sad ti izađeš te meditacije, ne znam si kad imala dodira s meditacijom. Mozak ti je na valnoj duljini na hercima jako niskim i sve što ti dolazi brzo u tim motorima i na cesti, tebi se usporava i tvoje reakcije su pravodobne, bolje, smirene. Nisi reaktivan, ne? A šta je reptilian brain kad ti neko izleti ispred tebe, ne kočiš, ne, samo si smooth, znači zaobilaziš. I tako ja za meditacije sjednem da li na tuon ili neki motor i i sad ti imaš meditaciju u glavi, a on ti govori ne sjedam na Harleya, sjedam na nešto drugo. Prvi kilometar, drugi, četvrti kilometar i luzit. Gotovo, 4. kilometar mene odnese na sred sa magistrale Jadranske, faks je u 9 manje 3 je, ja idem 160, izlazim iz krivine, zadnja guma pali se TCS. Mislim da mi nijedna amajlija u tom aspektu ne može pomoći. Bez obzira što sam svjestan i što sam radio na tome, to je jedna obmanjujuća energija. I ne znam koja amajlija, razmišljao sam na kilometar sat nalijepit
pazi, nemoj, ništa, ali mislim, svaki zna ozbiljni vozač kad voziš brzo ko gleda koliko ideš. Mislim, nebitno je. Ne daj Bože da na 100 i nešto gledaš koliko ideš, ti si već negdje odletio sa strane. Tako da, možda me ovo sad iskustvo, sa skoro izgubljenom nogom i 16 slomova, vjerujem da me to sad malo, jer u mojim vrednotama tad, možda sad, umrijeti, izgubiti život, mislim, umro si, ne znaš da si umro, si ideš, grozno je drugima, vrlo sebično, ali nemate i olakšanje u jednu ruku, što sam i sam proživio. Pa što ti kažeš, bolja varijanta nego da ostaneš invalid. Bolja, mislim, ljudi ne vole kad se to govori, ne želim to reći, nije bolja varijanta, uvijek biram život, ali u momentu sad kad sam pao zadnji put, kad sam klizo, shvatio sam da postoji nešto čega se bojim više od smrti. A to je da neću biti sposoban raditi one stvari koje volim i na onaj način na koji ja to radim. A to je kad nemaš nogu, ne daj Bože, kad nemaš ruku ili kad si nepokretan. I tad je bio taj moment susretanja gdje si imao taj moment, pogineš, vozim brzo. I kad sam pao, mislim da je bila 130 i na kočenju je bilo. I samo sam izgubio prednju, kliznuo i kad sam kliznuo u momentu, sam samo promislio, uzevši u obzir brzinu, uzevši u obzir koja je to krivina, šta se tu nalazi auti. Koja je greška bila tvoja tada kad si pao i imao tu saobraćajnu? Mindset, koji uvijek. Mislim, uvijek je kriv motorist u 99,9% slučajeva. Bilo je to što sam imao grobnik racing mindset. Mogu ti reći kasnije što me dovelo do toga. Jedan event konkretan gdje sam pomislio da sam nepobjediv, da sam ja neki vozač sa staze. Bio sam u kratkim hlačama, u kratkoj majici. Jordanice sam imao. Bio sam na ovom projektu 20 dana, vratio sam se na motor da skratim priču. Stavio sam knjigu u ruksak, ajde idem na kavu, pročitam malo knjigu, ta neka zen filozofija, sjeo na motor, nisam ga vidio 20 dana. Osjetiš tu konekciju, osjetiš tu zapravo taj psoas, znači stišćeš tank, otvaraš se, zapravo prakticiraš sve ko na stazi. Mislim, ta tak pozicija na cesti je smrtonosna. I trail break, znači kad dolazim do krivine, naravno pustiš gas, malo zakočiš, mislim nagneš se sportski, ali da voziš u taku, da izlječeš iz taka, stavljaš dupe, desno kočiš, da ti prednja vilica radi ovo i na trail breaku taj moment kad sam izgubio motor, da ne govorim da je nemoguće ga vratiti, niti su to slikovi, niti je to uvjeti na cesti za nekim uhvatiti. I kad sam kliznuo, naravno, čula si sama da se tad uspori vrijeme u tim rubnim situacijama. To ti mogu potvrditi iz više ugala i više iskustava. Rekao sam sam sebi, uzevši obzir brzinu, uzevši obzir tu gdje se nalazim u jednom usjeku. Now I die. Ali oslobođenje sam osjetio. Jer sam pao dosta puta i dosta puta mi je došla i majka i otac u bolnicu i prijatelji. Imao sam neke padove sa putnicima ozada i umoran sam i ja i moji roditelji, okolina. I baš zato jer nisam to vodio na cestu. Ali taj put kad sam pao, rekao sam, finally I die, dobro, ne moraš se više. I padneš, izvrtiš se, mislim, ta noga mi, da ne govorim, držala se na 2 komada kože. I nađem se ovako na podu, u glavi mi još na sceni svira, znam koja mi je stvar svirala, naravno bio neki bas, pustit ću ti kasnije tu stvar. I stojim ovako, i još nisam svjestan, ali mi fali noga, ali mi fali ne znam što je. Moramo sad iz početka. Ne, ova kamera je gotova. Aha. A kad je gotova, padne s ovoga. Znači, gotova je kao... I ovo još 2 sekunde. Može. I taj moment, samo se sjećam da sam pao i ne znam sad što je, znam koji obim te nesreće, znam da mi nije dobro, ali vidim glavu i vidim svoje misli, otvaram oči, sklopljen mi je crni vizir i ovo radim. Dižem, otvaram ga, gledam u nebo, bilo je 6:15. Udahnem i rečem, je li moguće da sam preživio? Blago razočaran, moguće, jer ja znam da mi ili fali ruka, ili da mi fali noga. Opet majka, otac, motor, bilo što, je li moguće da si, prvo sretan si naravno, onda idemo, pluća, bole me leđa i vidim da držim tu lijevu nogu u zraku, ne vidim jer ležim, ali samo sam pitao čovjeka koji je došao do mene, govorom legendo,
Ono, što ti treba, reci, jesi okej, samo dišeš, što je? Ja, mislim, dišem, sve je okej. Ja govorim samo reci jednu stvar. Govorim, reci prika, šta god. Kralj noga na meni. On govori, ma bit će to, dobro, riješit će oni to tebi. Govorim, nisam ti to pitao, je li na meni? Govorim, onaj samo lesi koji doće sa hitna. I u tom momentu sam samo naslonio, znači, kacigu. I shvatio sam da mi je ili otvorena noga ili da mi je, mislim, taj osjećaj je bio kaotičan. Ali sam rekao tad sam sebi zadnju rečenicu, što god sada dolazi, pripremi se, nađi snage Neće biti lako. za bolnicu, za roditelje, za izdržat, za oporavit se. Ja ne znam, mislim li od pasa odsječen, ne znam, sam ozlijedio kralježnicu, znam da je jako brz pad. Znam da nemam ništa opreme na sebi osim kacige. I znam da hitna dolazi, znam da je stao promet. I rekao samo nađi snage da to izdržiš. I onda je došla hitna i došle su dvije. Jedna mlađa, jedna starija ženskica. Koji je osmijeh kod ove jedna mlađa. Pa da, sjećam se njihove reakcije, ne sjećam se lica. Bio sam cijelo vrijeme pri svijesti. I kad sam pao i dok su dolazili, ja nisam izgubio svijest. I sam navikao na te visoke okrete adrenalina i momente gdje mi se tijelo jednostavno ne gasi u tim rubnim situacijama, nego naprotiv sve to vrlo, vrlo intenzivno proživljavam. I došle su one dvije ovako. Medicinska sestra ili tehničar, što je. Ovako gleda mene, gleda nogu. Ja mislim, sestra, šta sad da? Šta sad da? I one se dvije pogledaju kao, kako ćemo, šta ćemo s njime, kako ćemo. Mislim, ono daj ono, ko je ođeš, da sebe odvede, mislim, što je? I dolazi čovjek, govori, stavlja nosilo do mene i govori kako ćemo ga, mislim, nogu, moramo ga mobilizirati, moramo ispraviti nogu. Gora, nogu nećete ispravljati 100%, noga mi je stala ovako. Gora, nećete ispravljati, nema šanse. Gora, stavi to nosilo da pređem. Ne smiješ se ti micat, ne smiješ ti prelazi na nosilo, ostani tu, gora, stavi nosilo. Ja sam se samo lagano, dupetom prebacio, oni su me zavezali, ovako sam došao na hitnu. I došao sam na hitnu. Jedna anegdota interesantna. Tad je bio, to mogu spomenuti, primarius Benčić. Imao sam već prije na fibuli sam imao pločicu od pada prije 2021. Pločicu sa možda malo manje od 12 šarafa. Unutarnju. I trebao sam se čuti sa primariusom da mi je skine u Dubrovniku. Ja njega nisam znao kako on tad izgleda. Ali sam se čuo s njime na poruke. Kad mogu, kad ne mogu, kraj ljeta, kad se vratim s projekta i tako. I on dolazi do mene, ja tad nisam znao da on to. I stavlja ruku na mene i govori, Antoni, ja sam primarius Benčić. Ja govorim, s vama sam se čuo da mi izvadite pločicu, jeli? I govori meni, ti si je već izvadio. I sad tu si dole, visi taj zglob koji je bio cijeli van. I u toj cijeloj situaciji bilo mi je drago da ga vidim, ali sjećam se da je bila jedna rečenica, možda i prije psale, već sam bio nekom fentanilu ili nečem na uspavljivanju. Rekao mi je, nisam ovo do sad vidio još. Govori da ću sve od sebe. Ali, ja sam rekao, dobro, u redu. I rekao sam, možda je li to taj moment gdje sa 26 godina kao sportaš, kao neko ko njeguje te vrijednosti, reaktivne, brze, skakanje, plivanje, trčanje, motori, ne znam nijem što. Ili to taj moment gdje ostajem bez noge i da se vratim na ono. Smrt je u tom momentu zvučala kao oslobođenje, a invaliditet ili taj oporavak koji mi dalje traje, s kojim sam beskrajno zadovoljan, je ono što te može oštetiti. Jer kad si mrtva, majka, otac, grozno, ali ti mislim, ne znaš za sebe, vjerojatno, tako kažu. I sve od tog dana nadalje je bilo i sjajno, i sjajni ljudi me okružuju i sve, ali to iskustvo je možda najznačajnije i najsadržajnije iskustvo koje sam imao do sad. I priuštio sam ga sam sebi, ali je motor taj koji je učitelj. I kad izađete iz tako nečega, vama život može biti samo bolji. I morate raditi prvo na aspektu svojih misli, pozitivnih, na svom duševnom stanju i vjeri. Jer kad imate vjeru možete napraviti sve. I možete onda educirati druge i usmjeravati ih. I to je ta, vjerujem moja, i karma dijelom, a to je ta transformacija drugih ljudi, da pomognem njima na njihovom putu. Da li je to
Imao sam i privatne klijente i radio sam s njima i na tjelovježbi i terapije kroz konstelacije i druge stvari. Ali evo, i apel na te mlade vozače kojih dosta imam direktno i indirektno s njima u doticaju, gdje preživljavaju isto ono što sam ja preživljavao, ali ne bi volio da se ikom dogodi išta slično jer je vrlo, vrlo intenzivno i pogubno i mogu vam reći da nije lako to izdržati. I nemaju svi ni podršku svojih doma, ni drugih da bi to iznjedrili na taj način. To su sad baš neka i pitanja koja su ljudi postavljali, ja sad ću da ti kažem. Kako su roditelji prihvatili nakon svih nesreća da i dalje voziš motor? I porodica, i devojka, i prijatelji? Onaj ko me dobro zna, zna da je to dio mene. Majka me iznenadila najviše, gdje je došla prošle sljedeći sa zadnji put na hitnu. Da li će mi ostati nuka, da li neće, da li ovo, da li ono, onako kaotična jedna situacija. Ulazi na intenzivno, otvara ona vrata. Je li tu? Je li tu? Je li živ? Antonio, ljubav, si živ? Jesi? Bravo, ajde, ljubimo, ajde, Bog. Velika ljubav, sve, ali dodao sam majku do toga, to znam reći, da ulazi na hitnu. Jesi živ? Jesi? Ma dobro. Mislim, naravno da je napačena, naravno da nije lijepo, niti nikome želim da ima takvo dijete. Sigurno da im nije lako, ali ona me jako dobro zna i rekla je u par navrata i u zadnjem nekom periodu. Govori, ja kad vidim koliko on to voli, koliko je njemu to meaningful i značajno, govori, ja tu ne mogu ništa. Oni to ne podržavaju, niti mi daju novce, niti me guraju, niti reću bravo kako je bilo. Ništa. A kako ćeš ti sutra kad budeš imao djecu? Hoćeš prestati da voziš motor ili ćeš prosto učiti ti svoje dete da vozi motor? Hoćeš moći ga podržiš ako bude na tebe? Apsolutno. Pravi smjer je edukacija. Pravi smjer je mladić poput mene u dobi od 13. 14. godine. Ako ne tad, onda sa 16. 17. kad krene vozi motore tuđe. Idemo na stazu, idemo u školu, idemo ko ne znam kako se zove onaj od Topraka, menadžer što mu sin mali vozi auto, vozi mu motor, sin mu ima 4-5 godina. Sve, ali su to zatvorene staze. Uvijek ima odijelo, uvijek ima kacigu. Da. Postoji mjesto i vrijeme kroz edukaciju i kroz skill koji jako vrednujem da se dijete i mladi čovjek usmjeri. Ja to volim usporediti sa tučom. Možete biti tučaroš u klubu petkom i subotom, razbijati glave drugima. Ili možete biti Anthony Joshua, prvak svijeta, ne znam da li je bio svijeta ili neke organizacije par puta, koji ima stila, koji ima koordinaciju, koji jako dobro boksa, koji je poznat, koji zarađuje milijone. Isto se udaraju. Udara se i ovaj petkom, subotom u klubu i ovaj se udara po glavi. Ili UFC, Conor McGregor, nije bitno. Bitno je mjesto i bitno je vrijeme gdje se rade stvari. A najgore što se može mladom muškarcu dogoditi je da on reče ja želim loptu ili ja želim motor. Ne možeš. Motor je opasan. I ti sad mladiću se s njegovim imperativom igraš gdje kažeš ne možeš. A šta ćeš napraviti? Pa ja ću baš to raditi sad. Pa naravno. I svom djetetu, kad dođe vrijeme za to, sigurno, ako bude imao te traitove u sebi, ću ga usmjeriti. Jer postoji mjesto i vrijeme za trke, za staze i za sve. Tako da. Kaže ovako, kao fizioterapeuta me zanima kako si tačno ozljedu imao u kolenu, koliko operacija je bilo potrebno jer sam vidjela i fiksatore, verovatno više i koliko je trajao put rehabilitacije? Put rehabilitacije još uvijek traje. Mogu hodati bez štaka, šepam. Da se vrati na prvotno pitanje. Ja sam imao ozljedu platoa tibije, znači to je vrh, onaj kost ima, znači vrh ima dole jedan isto, taj malo nabubreni dio. Ja sam imao znači smrskan taj plato tibije. Imao sam 16 slomova lijeve potkoljenice, s tim da sam imao 3 prijeloma tibije potpuna. U sredini imao sam otvoren skočni zglob talus, to je Ahilova tetiva. Tu mi noga bila otvorena i izvrnuta prema van. Imao sam rupu veliku u koljenu gdje sad imam presadak gastroknemijusa, to je tog dijela soleusa, znači taj dio lista s lijeve noge mi je, imao sam rupu u koljenu jer sam naletio na kostur od svog tuona koji mi je zapravo nogu totalno izokrenuo. I imao sam period gdje sam svako 4 dana išao na vak terapiju, znači na previjanje u salu. Nekad su to bili neki fentanili, nekad su to bili nekakvi drugi
opioidi. Morao sam napraviti jednu i tu operaciju previjanja u sali bez ičega. To je bilo jedno strašno iskustvo, osebujno, ali imao sam u tom periodu od tad neka 2,5 mjeseca u bolnici, 3. Svako 4 dana sam išao u salu, jedno 13 do 15 operacija sam prošao za tu nogu. Sad nemam ni jedan ligament u koljenu, ako imam možda je to jedan unutra. Znači, vrlo mi je nestabilno koljeno. Uspije se iskompenzirati sa mišićima, uspije se iskompenzirati s velikom voljom, ali nemaš tog elasticiteta. Nemaš elasticitet na ahilovoj tetivi koja služi za skakanje, za skokuvi, za trčanje. Ona ti da onaj bouncy efekt jer je tetiva ujedno i rigidna, čvrsta i ujedno elastična. Ona ima te zapravo svojstva i jedna i druga je vrlo specifična. Ali kad radite s kostima, kosti se pospajaju, tetive se šivaju i sigurno da treba više raditi na razgibavanju. Ja sam baš otvorio nogu tako da nemam taj elasticitet, nemam ahilovu tetivu. Imam pokret u nozi, imam pokret u koljenu, fleksiju koju su u jednom momentu rekli da budem sretan ako budem imao preko 50 stupnjeva, ako budem imao 90, to su mi rekli na početku. Meni je bilo u glavi, moram sjesti na super sport, a za super sport ti treba 120-130% fleksije. Znači nisam razmišljao o hodanju, rekao sam znači nema šanse, radit ću što god. Evo sad imam fleksije poprilično, mogu nogu skoro pa skroz. I svaki dan to raste, ali vjerujem da me čeka još 1-2 operacije da bi to došlo baš do onoga krajnjeg oporavka. Imamo ovako, koji ti je omiljeni motor za stazu, a koji privatno? Pa ja sam tako što se reče sirotinja, ja sam uvijek imao motor i privatno za po putu i za po stazi. Pa bi se neka izeznuo, sreo bi ujutro, išao bi na faks, pa sam se sjetio, aha, nisam na stazi, dobro. Tako da sam uvijek sam i to kao tema i prije što sam imao motore, Tuona sam svog vozio na stazi i po putu, pa bi samo mijenjao slikove, vraćao tablice i to. Vozio sam par motora koji mi je najdraži za stazu. Ne znam, meni se teško adaptirati super sporta jer sam na Grobniku 99 Racing Schoolu kod Keca trenirao na CBR-u sa ravnim volanom, CBR 600. I vozio sam Tuona s ravnim volanom koji ima super sport poziciju. Znači od sjedala, položaja nogarica, taj grip za tank s koljenima i naprijed ima ravni volan. Tako da on daje jedan dio komfora, taj flexibility i da vam taj super sport osjećaj u trupu. Tako da je moj univerzalni odgovor Aprilia Tuono. Jer tu imaš best of the both worlds, što se reče. Možeš konkurirati sa ozbiljnijim vozačima na stazi, naročito kroz brze promjene pravca. I opet na cesti možeš biti pitom jer imaš taj ravan volan pa ti nije to previše naprijed, nisi nagnut. Tako da iza toga bi bio Triumph 3 Triple RS 765, to je Moto2 mašina. Da. Njega sam imao isto 1,5 godinu. Kažu najbolji motor od kada ga kupiš dok ga ne zavališ. Tako da i prošao sam sve to s njime. On je vrlo lagan, 3 cilindra. Rekao bi jedan moj prijatelj, ne možeš vjerovati kako se ponaša, točno nešto između 2 i 4 cilindra. Da, 3. Tako da moj veliki velju zaprima Tuono V4 i 765 Triumph RS, to su mi 2 motora. Da li staza, da li cesta, adaptira se jako dobro. A nisi mi pomenuo ni u jednom momentu, ali voziš automobil? Vozim, da li znači električni Smart, trenutno. Prije sam vozio. Jo, gdje je meni električni automobili, ja znaš što prozivam inače. A izlazi sad s podcasta, je li to? Ne, nije, ali baš prozivam vozača električnih automobila. Molim ljude da mi pišu u kom su salonu rade manikir i pedikir. Ako možete mi preporučiti kad vam dolazilo u Hrvatsku neki salon. Da, ali je sigurno da ne radim servis svako nekoliko tisuća zato otkrići su ti sređeni, pretpostavljam. Jesu. Baš zato jer ja nemam passion prema autima. U autu mi je previše kontrole, previše sve podamnom sigurno i nije ništa granično i da se zabiješ u neki zid, nije ti ništa. Nije dovoljno opasno za mene auto i stvarno ne izaziva nikakvu emociju u meni. I da bi vozio auto brzo i da bi vozio auto, dobro auto, tebi treba, ispravit ćeš me,
40, 50, 60 tisuća eura da bi išao u autu Da. 290 i da bi bilo neko konkretniji auto. Osim ako nije onaj hot hatch Golf 4 pa ga sad ti nabrijavaš ono, iz 1974. Ja sam kupila Juga da ga sad sredim. Pa to, okej. Jedno je kolekcionarski, drugo je ta neki ono... Ja, znaš šta, to sam te pitala iz određenog razloga zato što moj drugi poklon za tebe je naš D-Pass dijagnostički uređaj OBD. To će ti trebati, pošto inače ne razumeš mnogo u automobile, verovatno ni u kvarove. To ti je dijagnostički uređaj koji staviš u auto, ja ću ti pokazati, neko od kolega će ti zapravo pokazati kako. Instaliraš aplikaciju i možeš da, vidiš ovako izgleda. Očitavaš greške na automobilu, na telefonu i možeš da brišeš greške. Jer to je jedino što radiš sa greškama, ne ispravljaš i samo ih brišeš. Pa vidi, ako su za brisanje, ti ih brišeš. A ako ne znaš šta da radiš i koje su greške, isto ih izbrišeš. Pa brišeš svako kako god. Pa koliko Hvala ide nek ide. puno. Ne, zoveš nas, znači imaš broj kontakt telefona na 24 sata, imaš po našu podršku, tako da ako ne znaš koja je greška u pitanju, pozoveš i kolege ti objasne da li je greška za brisanje ili je za majstora. Tako da koliko toliko si bezbedan. S druge strane možeš da proveravaš majstore, da ti odeš kod majstora i već znaš koji je kvar možda u pitanju i ne mogu da te lažu da je nešto što nije, da ti naplate Boga oca kad ti već znaš sve šta je u pitanju. Da, ajme, super, hvala. I još bolje. Ili s obzirom da ovo što si mi rekla sad kad spojim na svog električnog smarta izbavit će mi da je greška što imam električno auto. Molim te, prodaj ga. Auto odmah, da. Ali ti se dobro, ako hoćeš da Hvala kupiš puno. neki automobil polovan, da poneseš ovaj OBD Možemo uređaj i to da možeš da prikopčati. istestiraš koje greške ima auto. To sam vidio kad ste to reklamirali, Tako je, kad ste tako je. radili s time. Hvala Tako da puno. to ti je drugi poklon. Hvala ti Treba će ti sigurno. Dobro, vidi, a Samo prozir neke mi vozače značajne BMW. stvari danas kod tebe. Da, pa kod mene uvijek Hvala. značajno. Kao i Hvala, klopu hvala. iz restorana Greda, pozdravim naše sponzore Da, hvala, koji su bilo nam je tu svaki izvrsno. podcast. Da. Nisam namjerno htio jest prije puno da ne bi spavao, ali sad Sad imamo i restoran rakiju Greda, iz znači sad Grede i napadamo. klopu i sve, sad ćemo se najdemo, Da. dobro, ali sačekaj, molim te, još nismo završili. Molim te, ovako, planovi za budućnost imamo i šta savjetuješ mladima? Što želiš prvo? Šta savjetuješ mladima? Mladim vozačima koji evo sad počinju da voze Mladim motore? vozačima prvo savjetujem da vrednuju više znanje i taj power of knowledge. I ako već misle voziti brzo, ako već misle voziti sportski, ako već su željni dokazivanja, super, i ja sam. Imaju različite racing škole, rekla si sama, ideš sad na SRS, jel? Tako je, Superbike Racing School iz Niša. Tako je. Oni nam organizuju SRS da probamo da vozimo. Ja sam te Sjajno. pozvala ako budeš u mogućnosti da dođeš. Hvala i vidio sam, odmah sam ih i zapratio Dobro. i šero. Sjajna energija i to je ono što mladima treba, jer treba ih poticati da to što imaju ne zatomljavaju, jer je to iz osobnog iskustva greška. Treba im reći da prave stvari rade na pravi način, na pravom mjestu i da se uvijek educiraju i da je vrlo, vrlo važno imati mentora na tom putu. Da li si to ti koji imaš nekog iskustva i podcaste, različite goste? Da li je to neko koji je pao 19 puta s motora pa je svaki put preživio? Da li je to Krešimir Erdez, da li je to Loris Majcan, da li je to Martin Vugrinec? Bilo ko, 300, 400, 500 eura, 1000. Vrednujte edukaciju i vrednujte da učite stvari, prave stvari od pravih ljudi. Jer kad imate znanje, ne radite te greške koje su fatalne. Jer imate drugi sistem vrijednosti koji je puno profinjeniji i bolji i za vaše obitelji, i za vas, i za vašu sliku. Jeste vi onaj Anthony Joshua koji boksa ili ste vi onaj koji razbija arkade petkom i subotom van. I jedno i drugo je tuča, ali ovamo ste ipak imate nekakav velju, imate nešto za zajednicu, a kad dižete na zadnju i naginjete motore, odmah ćemo reći bez puno znanja, bez puno nekog zdravog odnosa s time, izlažete sebe, cool ste curama, cool ste nekim vršnjacima. Znaš kako ga je on je, Bog je vožnji. Nije Bog vožnji, jadan je bolestan, nije dobar. Svejedno mu još umri ili neće. Jel? A ja htjela da te pitam koje su mi šanse da nas SRS oborim motor na koleno s obzirom da imam prvi put, sad ne mogu da te pitam. Stop, mislim svakako i uz znanje, da i mladima, jedna stvar što me dosta mladih pita, kako da oborim motor na koljenu. Moj hint, da li ispravan, da li nije ono što meni radi. Molim vas, vrednujte više rotaciju. Dobro. I idite ususret krivini,
nego to naginjanje u trupu i izbacivanje koljena. Znači, kad ide krivina, otvarajte se glavom, ramenima i kukovima prema krivini. To je prirodno i to je pitomo i to je normalnije nego da se naginjete i onda ono koljeno ko onaj trokut bacite prema dole. Jer imam dosta tih pitanja škakljivih, kao vozim na cesti, kako možda? I sad se osjećam kao neko koji govori kako da spuste koljeno na cesti i sam sam to radio, kako im reći da to ne rade, a ja to radim svim. Rečem da idu u školu. Ako već hoćete to probavati, jer nemate sredstva ili nešto, zatvoreni poligon, zatvoreni parkinzi, malo YouTube, malo tvoj podcast, malo nekakvi klipovi, da ne sve to dostupno. I samo repeticija za mlade ljude, ponavljanje, jer u graničnim situacijama ako si treniran ispravno, tvoja reakcija je puno bolja. Potezanje pištolja u policiji, specijalac ili prometni policajac. Specijalac odmah kad poteže pištolj, on je precizan, cilja pogađa. I on zna kada ga koristi. Dok neko koga ne koristi pištolj, ne može. Gotovo, pobjegao, nisi ga koristio. I zato mladima savjetujem da ulože u znanje puno više nego u neke motore, auspuhe i ne znam ja nešto. Da bi sačuvali sebe, da bi bili tu na ovoj planeti jedno onako dovoljno vremena da iskuse sve ljepote života. Kaži mi još, molim te, tvoji neki planovi za budućnost, što možemo da očekujemo u narednom periodu? U narednom periodu sigurno povratak ozbiljnijem treningu na poligonu, povratak luki, povratak tom svom putu koji sam obećao davno, prvo sam sebi, jer me čini istinsko sretnim. Tako da povratak toj metodici treninga, edukaciji, znanju i poboljšavanju i zapravo pomicanju granica, ali sa velikim respektom, polako i do kraja ove godine voziti na stazama i van Hrvatske. Mnogo se radujem zbog toga. Sada te pripremim na jednu stvar ovako. Običaj kod mene u podcastu je takav da gosti dobijaju po 3 pitanja koja su ovdje spremna. Pitanja nemaju veze sa automobilima i motorima, malo su možda i škakljiva, tako da ćemo se malo našaliti. Poenta je da mi na svako pitanje odgovoriš što je brže moguće, znači 5 do 10 sekundi, nemaš vremena nešto specijalno da razmišljaš. Može, ali ako i ti izvlačiš jedan papir i odgovaraš isto na pitanje. A ja mogu, zato što ovdje imam kao 20 nekih pitanja. U stvari, hoćeš odgovorim isto kao i ti ili? Ne, želim da izvlačiš ti svoje pitanje, jer onda imaš prednost vremensku. Je li to fair? Ili pristaješ na to? Pristajem, ali ja ću ovo odavde neko. A možda, molim te kreniti, ja ti si gost kao gost imam prednost. Što se odmah uzbudila, odmaciti nešto. Što sam već ja pisala sam. To je sad fair treatment, sad da vidimo koliko si se spremna izložiti. Ajmo u isto vrijeme. Čekaj, pehar nije bitno koji je. Ne, tvoje pitanja su ovdje. Aha, a tvoja su tu? Da. Pa mislim... Anđelka, pa ne možeš gledat, pitam se što radiš. Pa što radiš? Ajde, ovako, čiriba, izvučemo, ali ja ću prvi čitat. Ajde ti izvuci. Da, ovdje su, mislim, primjerena gostima, ne znam kako dobro. Najskuplji, ovo ne mogu odgovoriti na ovo pitanje. Mislim, ću čitat, evo ja sad odabrao svoje. Bolje možda odgovorim ja na tvoje, zato što... Ok, odgovorit ću na ovo. Ajde. Zadnje sedište automobila ili zadnje sedište motora. Zadnje sedište automobila sam probala, tako da ostaje zadnje sedište motora. Super. Bio je brz, dvosmislen odgovor, tako da svaka čast. Koliko se rekla imam? 5 do 10 sekundi. Tako je. 5 sekundi. Šta? Pogledaj, kakve su ovo tu stvari, prosti. Da li si imao seks na motoru? Ispričaj nam. I sigurna sam da si imao. Znači za tebe sam nekako sigurna. Ne, za mene si sigurna. Nisam, stvarno nisam. Ajde da razmislim. Nisam. Jesi imao neko tako ludo mjesto kao što je, ne znam, motor? A nije to sad pitanje, ali nisam na motoru. Stvarno nisam. Mislim, imao sam taj intiman odnos s motorom. Da. S njime sam se mazio dok sam ga vozio, ali nisam. Mislim, motor ima, prvo ne vozim motore koji imaju tu duplu unogaru. Ne vozim Harlija. Harlij je u tebe ko krevet malte. Ja vozim Super Sport. Super Sport je vrlo neudoban, agresivan, naprijed i ne nudi komfort za vođenje ljubavi. Pre bi probala na sportskom motoru nego na Harliju. Je li? Da. Dobro, eto, ko prije proba pa nek javi. Ali za sad ne, stvarno nisam. Izvoli drugo pitanje. Drugo, kako drugo? Imaš 3 pitanja. 3 pitanja. Šta ti je jači stimulans da ti kažu da si top bajker ili top frajer? Da, pošto si lep si muškarac, jako si lep muškarac, pa da li ti više
Da, zaista da. Pa da li ti više ono kao, šta ti više imponuje, da si top biker ili top frajer? Pa ja bi više volio da sam top biker, mislim, to ono što... Jer da sam top frajer već znam. Ne, nisam to rekao. Top biker, mislim, na što je bitno, zna reći jedan moj prijatelj, nije bitno što govori, nego tko govori. Opet se vraćamo na početak podcasta. Super si, alo, top voziš ovo, ja tamo riskiram, gubim glavu, stružem koljenom po putu, mislim, katastrofa. Da. I onda ti reče neki klinac od 18 godina, aj ti si kralj, ono da... To je, mislim, niti sam kralj, niti sam dobar vozač, mislim, katastrofa. Sve je to vrlo škakljivo, ali više ovako možda od nekog konkretnijeg vozača ili nekog trenera ili nekog ko se razumije da mi reče da sam top vozač ili bajker, sigurno da mi puno Pa više dobro, oni kad bi ti znači. rekli da si top frajer, ono okrenuo bi se otišao bi na drugu stranu, bukvalno bi bio u fazonu šta što bilo ne i tih mogu, gdje mi ali likovi govore da sam top frajer. Ne, Ima to se i da, tih da, da. situacija. Hajde ovako, sam za muškarca pisala, da li bi pre provela 3 noći u zatvoru sa muškarcem koji ti se dopada ili kupila najnovijeg Porschea? Pa provela bi 3 noći u zatvoru sa muškarcem. Stvarno? Koji mi se dopada, da. Koji se samo dopada. Sad, Pa, jesi zaljubljena ili se dopada? Pa da me radi, da me privlači. Da te radi, da te radi. Dajte mi odmah zatvor na 3 dana, nek ideš. 3 noći, puno je 3 to. noći, a? Puno je to. Ma nije puno kako. 3 noći. Taman koliko treba. Jeli? Dobro, nisam Ali uz očekivao to ako ovako. idu lisice i ostalo, da mi Ako bude, ima toga u zatvoru, jeli? da mi bude full doživlje, da kapiram da ima. Nisam bez veze zatvor stavila, ja sam mislila na sve te stvari. Au, dobro, sad si ona bila napadnuta svoje vlastite kreacije i to je ono interesantno. A čekaj, ti si stavila samo 3 pitanja. Tako je. Ti si već odabrala 3 pitanja samo. Jesam, ja. Tako je ovo manipulacija, ovo nisam još doživio. Da li bi prije prevario djevojku ili podmitio Sudio na takmičenju, sudiju na trci? na trci, eto. Ne bi podmitio sudiju na trci jer ako bi pobjedio ne bi bio dobar osjećaj. I volim fair play, volim biti zadnji. Ako je to tako, treba biti. I ne bi se osjećao dobro. Povući, dignut peha, reći uspio sam i da sam njega podmitio na bilo koji način, znači bolje da se ne trkam. Onda nam ostaje ovo drugo. Da li bi prije, mislim, ne bi prije. Ne bi Pa dobro, prije, kad bi možda bi morao da kasnije. Ali ne bi prije, ne bi prije. Šalim se, mislim, ovo su grozna pitanja. Mora malo i grozno da bude, ne može sve da bude idealno. Ne, mislim, da. Škakljivo ovo zadnje je, Da. mislim, Šta god izabereš, Da. a još vidi, znala Okej. sam ti devojka tu, pa kom si... treba okaljat moje ime, okej. Kaljaj. Nije problem, nije Šta bi pre podelila sa drugaricom, dečki ili automobil? Joj, automobil bi podelila pre, definitivno sram Da, bi bilo. kad sama odgovaraš Dečka na ne bi ta mogla, pitanja. vala ne bi mogla. Da, dobro, ti si poštena. Ti si dovoljno pametna da odgovaraš diplomatski na ova pitanja, a ja sam dao svoju ranjivost i odgovorio iskreno i sad ću patiti radi toga, vjerojatno. Ali dobro. Nećeš, nema moja veze. je odgovornost, A, tako da okej. tebi se sve oprašta. Onda dobro. Sad ćeš probati grobnik, vozio si toliko puta grobnik, duše vozio si motor, ali te stavlja malo na simulator da vidimo kako voziš auto i kako se snalaziš. Ali ja mogu birati auto koje. Jel može da bira? Može da bira. A. Pošto ovdje završavamo podcast, želim da se zahvalim svemu što si bio i da se zahvalim hvala na puno, divnim hvala puno, poklonima. Hvala puno. I da se Hvala nadam da tebi. ćemo se družiti u budućnosti. Sigurno. I ovdje i kod vas i kad god se tu dođe, a svakako mislim dolaziš ponovo u podcast i na I naše pogotovo druženja. nakon tvog iskustva na Serezu želim čuti Jao. osvrt i mislim da je to taj ugriz finalni koji će ti dati taj hook od kojeg se nećeš lako odvojiti. kad Dobit ćeš i kreneš. slike i snimke i bit ćemo Bravo, na vezi i hvala ti što bravo. nam najljepše. Podržavam. Možeš Hvala da ti pređeš puno. tamo. Hvala ti. Podcast odjavljen, hvala što ste gledali ovu emisiju, pa A se vidimo na nekoj posveta? narednoj. Posveta. Posveta, pali kameru, Posveta. pali. Hvala ti još jednom. Hvala ti najljepše.